Ebusuan for ya mo bibi akwa ba ediba Attention TV. Munim say Attention TV de biara de temase de ene pa ene de bramon ene obi be bisa say de biara da amansanchi ame okwa odi biba ene so makọ ede bia ba na ene de na amansanchi ame me de ba ye de me de ba ye ene say munim say ye nua ba Suzzy Williams a oka nchinu gu ye enfri bebre ni a ebe 18 years a chese abayo ka nchinu gu ye eno ana ni ma me de nsam bia betutu dwa chese nsam bebra ni ma me ede atudwa no ama amanfo binom ede nanaba nanama McBrown ede tagge no say enam so sa ewu no onim hu nsensem bibi na eno ena Hoahi onim say Hoahi so de ba social media ono so de oya ade wo pa ono so abetutu bi out there man aya abayo a friend Suzzy Williams ma me say onja McBrown na McBrown enim ho hwe yankwa ene nkwhwe video no Ghana ha kwa kamia kwa yese so obi ba wodin anase so obi ba ye star na so free mu a e wo se ye de hye nkofo anase ye tetekyira eso nkofo ye Suzzy Williams wo yi ho na ma McBrown ye de ahye no ye de asoa no shabi mpredu yasa ye hunu kra na ma McBrown ni Suzzy Williams na yonko fa bia nse da na omontem ne twaka bia nse da na omontem yenso ne sebio yaka yase Suzzy Williams na ma ne kunu na ma sesa ne ntade encheye any even bears of 4 days ana onu ankasa ne ma me kwatena number 1 FM omo morning show so na omo interview no enyina ebeka ya ma me na brunsem bebre fa de bani wuo ho ayo ta ehu ne ban saman otre kwan ne ban fa so owu ye etre se wo anyi ni se ye accident ne kum ne ban ne mum ne ban omo di ka kun no ana omo ye bibi camouflage me ehu se sebe accident ne ku no but wono de onim se enya accident na yankofo bi na share da ekum sebe ne ban ne ban wu ati anche kwa na owu so anse wu ye olukwa de yehu se busuafo de share dum ni adan but Suzzy Williams wodie chese kamia kwa yet say I don't know say always be an sama yi ni ho adi kire nkofo a we ne beba na nama ne kunu we ne beba na nama ne kunu every day ye di ni wo she ni pa ofro let me say the record straight Suzzy Williams enyo obi ne kunu e na so den ene na sawo bra ene na gamai mo ni na ko shibra ene kum Suzzy Williams eno ri ade ye wasani ma amene jitu mu no Suzzy Williams yobia ya nhyɛ da huni bebre but ye hu no etin ho abakosam ni wuo bremu anasa bra wuo ye no it is an Suzzy Williams ma me kokotena FM grant interview e de ne bani wuo sisi adum ni adan a sabi enye Suzzy Williams ni ma me na nkasa nim se ne ba no ya asawo ni wo jijim kofuo kun kofuo kuna no wo jiji wo mo no ehuduabo ene kuma akwala no adentina kwa me usu anse wu ye sem na busuafo amfa accident okonyaaye anhye nkofo na always bia me ba no we ne kun no na me kan sem we atre FM presenters ni bi baduma ni bi wo hona mo ya munya professional because unprofessionalism ne doso tieniye Suzzy Williams ede na won ho asabe ebi wona na ama ho abetumi akase de wona na ama ho yi eni Suzzy Williams ese matene enkofo claim say the way na ama McBrown kasa no the same thing as Suzzy Williams kasa mi gwa ade na enye no kre ade ntina Ghana nipa ntimi nsekire nka no kure ntire nipa sa ibisa question ade ntina Ghana o man na ye wo mu no kure asa wo mu sa me pa cho wan kasa wahu wati bi e wo wasum aha aya Attention TV like it na for comment bra na pia share na ma foforo so enhu ne ekọ